Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli video tapşırı qarawçılar. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil gazim. Allahumma salli ve sallim ala nabiyina Muhammed. Bugün biz sizge oktyabr ayının video jurnalını taqdim etemiz. Rahim etip qaragız. Aldağı bir neçe minutda. Buğa medresesinde kişke okullar başlanıp gitti. Mevlid kişeleri Tüben Naratbaş avlundan başlandı. Hajiler Meşitinde ilkenler günü ötkerildi. Üçmünçe avlunda Mevlid meclisi ötdi. Kilduras avlunda da Mevlid gişesi uyuşturuldu. Qarlı avlunda tarihi vaqiğa buldu. Buğa mühtesibeti forumda qatnaşdı. Mühtesib işlikli sefer bilen Ulyan şaharına barıp qaytdı. Osman Meşitinde dua beygisi uzdu. Ala taha rasulillah, salatullah. 1 oktyabr günü Buğa medresesinde kişki bölük şakirtlerinin okulları başlanıp gitti. Aşı tantanasında medrese müdiri, mügallimleri hem şakirtleri qatnaştı. Meclis medrese mügallimi İlyas Hazret Sabirov'ның Kur'an okuğu bilen başlanıp gitti. بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Abdurauf Hazret meclisine tebriklev sözlerin aytırışın mügallimlerge şiratlap söz berip bardı. Bu yıl Allah'a şükür indi mine yıldan yıl köbeyemiz, artabız, okuçlarımızın sanı arta. Bu vakiganı indi mine şulay tantanalı ittirip başlap jiberemiz. Çünkü bir türlü okuçlar bilen tanışıp, hazretler bilen tanışıp bu günümüz indi mübarek bulsun. Hayırlı bulsun, faydalı bulsun deyip indi. Alacak ilimlerimiz faydalı bulsun. İndi mine bu medresemizin jitekçisi sözünü İlmir Hazret'e sözünü beribez. Hazret özünün tileklerin jitkizip sizge aytib öter inşallah. Andan İlmir Hazret tebriklev sözlerini şakirtlerge jitkirdi. Medrese işenligi bilen tanıştırıp ötdi. Elhamdülillah min Abdurauf Hazret etti. Bugün dersten de ol bayram desek de bolar, çünkü indi bugün günde Allah Teala bizge şunday bir mümkünlük bergen, medreselerge kilip, meşlerge kilip, namazlar okup, ilim alatırgan mümkünlük. Çünkü biz nişik etsek de indi meşitke hazır barmasak da yarı, eli vakitimiz yok desek de eyteler, eli başka şunday bir sözler tabalar. İlimsiz, bilimsiz, birek de dini yaktan biz özümüzün tırmışımızda bir nindi rahatlık, baxtlık, bereketlik köre almayız. Hayırlı zihinler versin inşallah. Başlagan işini bitirge, okup karimeli dip tügül, okuymalı getirge gerek. Neyse bulur dip tügül, dekansa bitirge şunday planga koyurgan inşallah. Medrese okutu bölügünün müdir urunbasarı Radiya Hanım Hasanova şakirtlerini kutlap, dersler cetveli bilen tanıştırdı. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hürmetli hazretler, hürmetli şakirtlerimiz, hürmetli din kardeşlerim. Her bir oku yurtlarında, bu oku yurtunda bayram gün başlanan 1 sentyabrdan. Bilim günü, bayram günü, yama oku yılı 1 sentyabrdan başlanan. Elhamdülillah şükür biz de şolay başka oku yurtları gibi 1 sentyabrdan okunu başladı. Hindizge okuçu bağlar bilen. Okunu başladık, mene indi bir ay ötüp gitti. Medrese bizge nersedir gitmeyip. Gitmeyip so. Neşiktir tuğla kış bile de işlep bulmayı. Medresemiz gırlep de turmayı. Mene gitmeyip nersedir. Baksam nerse gitmeyip. Mene şuşu, şimbe yakşembe kendine okuçu. Hürmetli ilgiliplerimizin
güçlü ruhların tıyı. Mana şu hatın kızlarımızın mülayim yüzlerini görüp alardan keç alıp işlev yok iken bizde. Bu yıl bizim medresede 245 şeker toplayacak Allah dilese. Elhamdülillah şükür. Bu bizim medrese için büyük küp bizim medrese şuna göre bu günlerini biz действительно büyük şatlanıp karşı alabız. Madrasa müdiri İlmir Hazret Uku yılı hayırlı bulsun deyip dua kıldı. Bizlerimizge hayırlı, bereketli dağıtlar nasip et yarabbim. Şuşunda ustazlarımızga, hazretlerimizge, avustaylarımızga kimnin hizmeti diye, kim yarabbim okuta, kimnin ilişi diye yarabbim barısına da hayırlı ecirler, savaplar nasip etip, yarabbim kelgen şakirtlerimizge de, şuşu ilimlerimizni alabız deyip keluşilerge de, barısına da yarabbim hayırlı, faydalı ilimler alıp, zihinlerini tağın da arttırıp aşıp yarabbim, algan ilim bilen gamel kılıp, algan ilimni yarabbim başkalarga da taratırga, iretirge nasip etsenin yarabbim. على طه رسول الله صلاة الله سلام. 2 oktyabr Tuban Naratbaş avlunda mahalle tarafından hazırlangan Mevlid çarası bulub uzdu. Mehmet, Mustafa degan bu iz birimli degan tür. Demek soylab olingan. Allah Teala soylab olgan. Hem bu turda endi bizning onarga maxsus bir suretin bağışlagan İnşiraq suresi. Alam nashraq laka sadrak. Yani mesela o en güzel kişi, en matur xalqli kişi, mana shunday bütün yaqinda kelgan kişi. Umar radıyallahu anhu'dan sonra bir sen narsa değil, ay Umar değil. Annemni kütürüp kaç kıldırdım değil. Anım fakir kütürdüm miken değil. Umar narsa değil. Umar ayta, anım der seni karnında yetkende bir avurtuğun tıganın belki usul istine çıkandır değil. Yani atabla ananın hatta neyse sen cemaat hakkın üteptir bulmayın. Üteptir bulmayın. Arslan Hazretleri'ne, Fahim Hazretleri'ne tebrik ettiğimde benim yüzümde Avul Sovyeti isminden, yüzümün isminden sizin başağında tebrik ederiz ki bu peygamber sizge ettiğiyle isenlik, sağlık, iminlik. Ondan sonra bizim barayında, bizim Ukrayna'da tezirek şul da bulgan şey oluşlar etsen iyi. Bizim anaklar, bağlar, kaysınaydı. İzge mevlid oyatuda Resul ismi selam canı Kükeregine de saklana Kuşkanın tüfiteki İzge mevlid oyatuda Resulullah فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Bunların tavız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yüzünden kuşkanlarını ihlas kıldan üte, divanlarından tıyılı, yüzünün rahmetine rızalına işirge, İki dünyada da bəxtli kıllarından bulurga nasip et. على طه رسول الله صلاة الله سلام. 8 oktyabr Hojiler Meşetinde Ilkanlar Dekadısı kısalarında muhtasibat bilen birlikte şara ötdi. Fahim Hazret kelgan qonaqlarga mahalle isminden rahmetin jetkirdi ham ilkan buğunga kengeşlerin berdi. Bizim ilken yaştakilerimizin Allah rahmeti metrek gerek kendi dibetimiz bu devlet tarafından bir kendine bilgilenen bulsa da bizge İsviçre çere ilkenler var bitalar diye elbette ilkenlerde inşallah hürmet devleti elene yok. Osman Meşit'te İmam Hatiba İlsur Hazret Nurullin çıgışında halkını dini ilim alırga ham tiyişince amel kılırga ündedi. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaga barcha maqtov hamda sanalarimiz erişseydi, Allahlarga hürmet, ol her vakitte de Allah kişini birinci orunga koyup, ol silaganda tikkine turib, ol silagan sözlerge kulak salıp, nasihat alıp, Allah bilen kengashlashiga tirishar. Kişilerge merhamet elbette indi, balalarga biz merhametli bulurga tiyişli. Balalarımız şu merhamet arkasında Allah dinge yakınayırga,
dinimizge muhabbetlere uyanırga tiyişli. Buna bu Kur'an'ga yapışı, kardeşlerim şuşu. Kur'an'ı okudun mu, anladın mı? Amelge tırış, balalarga silet, anlat. Kur'an'da bulay balalar. Balalar Kur'an'da tigilay. Anaklar var iken, rahmet et meşitlerge alıp kiligiz. Aqsaqal Qadim Hazret Mübarek şun Rasulübizning sünnet amellerine ihtibarlı bulurga kuştu. Allah Teala Hazretleri özünün indi Kur'an-ı Kerim'inde, Hristiyan'da Resulümüzün maqtığı tamalarga her vakit müracaat etti. Kul. Bir köp ayatlar ki kul di. Yani eyt Allah Teala Resulümüzge kimlerge? Sahabelerine, anarga iyerliklerge. Haminde Nisa suresinde etti Allah Teala eğer de siz de Allah Teala siyer bulsanız Resulümüze deyim mi? Resulümüze deyip kuşa. Eğer siz de Allah'ın siyer bulsanız de benim de sünnetime iyeriz de. Görüyoruz mu? Resulü sünnetini indi yukarı dereceye götürdü. Kur'an bir söz yok, bir şurada tıra. Bana bir kimde şirkete almıyor. Hem sünnetini götürdü. İkinci oruma koydu. Birincisinde Kur'an buldu, ikincisinde sünnet. Eğer de siz de benim de mina eyerseniz de, yani benim sünnetim için yaşasanız de, Allah Teala sizni siyerdi. Müslümanlar Reisi Nazime Hanım Süleymanova oku-okutu işlerinde köp yıllar aktif bulgan muallimelerini Muhtesibet isiminden rahmet hatları bilen bulekledi. Elhamdülillah Allah Teala nasip etti. Özünün sözlerini işittirge Allah Teala sizlerge nasip etti. Rabbim her kaysımızga Peygamberimizin sünnetinden, Peygamberimiz nice geçirgen şuhudga yaşarga bizge nasip etsin. Mescid karşındagi okutu kurslarına talvısız hizmet kuyuğunuz için sizge rahmetim hem ihtiramım jitkirem. Vatanımız, milletimiz için iyilikler kılıp köp yıllar devamında hizmet ettiğinizi tileybiz. Birgeleşip dinimizden nıgıtırga, halkımızın ruhi üsüşüne, üz erişigizine kiritirge nasip olsun. Kilecekte birge bulik, birden bulik diyen tapşırıp elgirelmegen. Elhamdülillah sizge. Tapşırılma hat bana şulik dolu. Allah'ın bize rahmetleri yok. Tapşırılma hat. Mine iske alıp, anlatmaysa mine hayatı şalay küterliğine Allah Teala'nın birinci rahmeti Allah Teala'ya men şartlığım, men rahmetim. Çünkü Allah Teala mine her vakti da isten çıkar mı her vakti da mine kütere, mine uylama cilden. Bu mine zor küteri ilahi firdevse cennetinden nasip kılsaydı Rabbim. Buluruz. İslam dini bitirmişinde aktif iş alıp barırız. Mescid karşındaki okutu kurslarına arı talusuz hizmet kuyuğunuz için sizge ılıraq ihtiram hem rahmetimizni jitkiremiz. Gelecekte de birge bulik, birden bulik. 16 yıl bilen birge. Başta apa bizge ders verdi. Hazır biz alır birge. Elhamdülillah işlerge nasip etti. Birinciden barınızda da bugünkü Ulu Bayram bilen tebrik ettim. Allah-u Teala her barçamızga sağlık, selametlik, havf kategorisiz dünya durmuş. Hem Allah'ın kuşkanlarının, tektiganlarının tıyılıp yaşavları nasip olsaydı her birimizge. Şimdi onun gibi oldu, bir görünükle kişiler tabii, haldekiler Benim ümmetinde bulgan kişilerge Allah-u Teala'nın rahmeti keng degen. Ebu Hanife mezhebinde bulgan bütün kişilerinin de Ebu Hanife illi mertebe hoş kılgan. Hem soňky hocam Qaybetullah'da okugan da 2 rekatda Qur'an'da tefsir okup bitirgen. Hem 13 yıl dua kılgan. Bu bilesiz Ebu Hanife'nin anın tarihini bileriz bütünde. Ey Allah-u Teala, ben sen rıza olurlar amel ibadet kıla almadım şol ende deyip yılı sözünü aytып bitire almagan da anaga nida kelgen vahiy kebek. Ey Ebu Hanife, sen men rıza olurlar amel ibadetlerini kıldın. Senin başa hataların keşirildi. Sen cennet bilen beşeret etildin. Hem senin mezhebinde bulgan bütün halıklarını da men gafı ettim degen şunu şartlıklı haber iştiler. Kendisinden mi sanat çıkırdım, действительно 16 yıl biz birlikte bulganız iken bu Abıstay, bu arayını kazma aldı. Abıstay'ı Galyolina Feride Halil kızına. Şimdi işlerdeki hat
Şuradayım istedik tekziga ama birge işlerge nasip etsin. Allah Teala razı olsun. Başa da hayırlı günler, hayırlı ömürler. 10 yıl boyu birge okuduk elhamdülillah. Anasın Allah Teala nasip etti. Kilimde şöyle geçerge de elhamdülillah. Bana 16 yıl İndeşan'ın din yolunda birge medresede sacikları iştirip, organizasyonlar boyunda yardım sırap, yerip, sayıkları iştirip neyip, çıkıp giteydik, iki teksine varabız, bu sana varabız, elhamdülillah, hamındaydık. Indi o birincisi günde hacılar, bu arayın hacılar mahallesi Abustayı, Süleyman'a bölgesine İsmail kızına. Allah Teala sizlerge, apalarga, bizlerge, her kaysımızga, bunda tavuk tavukçularga mengilik cennetlerin nasip etsin. Ilı yaşta kişiler şulay bittiğinde 60'tan uzun kişinin ılı diyeydik, ılığından iler 60'ta olsa, kart iken diyeydik. Kadir özümüz 60'ta olsak da kart deydi, resi kilmeyin, o bari bir indir kartlar indi biz ılı yaşta. Kışı kımırın bittiğinde şairler de, yazıcılar da yıl fasılları bile dinliler. Yazı, ceyi, kızı, kışı, yazında tuğabız, üsebіз, üstreler, ceyininde sular sibemiz, tırışabız, ilgirtebіз, cimişlerine, özümüzde şöyle okuyubuz, bilim alırga tırışabız, balalar üstürebіз, alarını kış yeterge tırışabız. Mene hazır bizning o çırlar uzup gitti barımızdan da. Balalarını da üstürdük Allah'a şükür. Kızı uzup gitti diyen sözünde, uğracayına ciyadık. Mene biz hazır çırımızın, yaşayışımızın kışına kirip barabızda. Rabbim Allah, şu okulgan mübarek Kur'an ayetlerin beraberinde her parçalarımızga takdirlengen ömürlerimizge bereketler nasip eyle. Ala Taha Rasulillah salatullah salam. 9 oktyabr rayonumuzun 3-nче avlu meşitinde Mevlid Meclisi uyuşturuldu. Meclisini Jaqfar Hazret başlap jiberdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve rahmetuh. Hürmetli hazretler, konaklar, avuldaşlar. Her birimizge de Allah Teala'nın en ılık selamını yetkirdim. Bugün indi her birimizge de mevlum Peygamberimizin doğum günü Mevlid. Biz özümüzün tekteginde Mevlid. Beylanı Mevlid en-Nebi. Onu işe alıp hürmetler. Onu vakit tavuk imanlarımızda kildi. Vəğəzləşiyle Qur'anları oxut, Peyğəmbərimizin işə alırız. İlsur Hazret özünün vaaz nasihatlərini irişdirdi. Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turunda qısqa şağına silədi. Allah Rabbim şu mübarek meclislerimizni Peyğəmbərimizin tuğan ayları, Rabiul Evvel ayları halkımızda Mevlud-ü Nebi deb jirtiler. Şuşlarını da kabul kılıp Peyğəmbərimizin şəfaqətlərin kıyamet günlerinde her karşımızga nasip eyleseydi. Allah'ın rahmeti olsun Jaqfar Hazret'e, mına şuşa avuldaşlarını, tuğanlarını, konaklarını jiyip, mına şuşa istellerde sıy hürmet ede, Peyğəmbərimizin Allah'a bir dünyalıqqa kirülerin isi biz geçirip, vəğəzlər silettire, bizni şakırdı. Allah razı olsun her parçalarımızdan, kilüşülerden, qaytuşulardan Rabbim Allah. Şuşa jirlikte, şuşa avullarda, İslam dinin taratuğa sebep bolgan imamlar, mezinler, ebiler, babaylar hemmesinden de Allah Rabbim razı bulup onların da ruhların şad kılsın, canların rahatta kılsın Rabbim. Her kaçsınlar Rabbim. Okugan dağalarımız, okugan Kur'an ayetlerinin ecirleri bizden alığı bir selamlar, bülekler, nimetler, ruhi can rızıklar bulgarlarım özün nasip eylesin. Qadim Hazret 3-nче avlu halkına özünün rahmetlerini bildirdi. Ahzab surəsindən ayəti kəlimə okudu, dua qıldı. Jiyilğan məhəllə qonaq etildi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammeden aba ahadin min rijalikum velakin Rasulullah khataman nabiyyin. Ve kana Allah bi kulli şeyin alima. Ya eyyühellezine amenu zikrullaha zikran kethira. وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Ya Rabbim Allah,
şuşunda okuğanda hata kimseler olsan gafur kılıp hata kimseliksiz özüngün huzuruna kabul eyleseň idi. Ey Rabbim Allah, bir özüngün rahmetin ile özüngni okuğan Kur'an-ı Kerim'den ayetlerine has ve ayet soğutlarını bağışlayıp iki dünyaya rahmet verilmiş Peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın bu şeriflerine. Şimdi şu efetler var. Ukrayna yerinde savaşlar var ya bir Hudayım. Tez arada şunların toktata olsanız ya Rabbim. Amin. Ala Taha Rasulillah salatullah. 16 oktyabr Mevlid Meclisi Kilduras Avlu Meşitinde devam etti. Kişede İmam Muhtasip İlmir Hazret Hasanov, Avul İmam Hatibi Qadim Hazret Mübarekşin, Avul Mahallesi, Hatın Kızlar katnaştı. İlmir Hazret Peygamberimizin asıl sıfatlarını iske aldı. وَكَانَ sallallahu aleyhi ve sellem اَكْثَرُ الْاِسْتِغْفَارُ وَتَوْبَةِ Peygamberimiz özü günahsız bolsa da, ama ol irte kiş, kindis, her vakit istiğfar kılaydı. Minimum bizge kilatına hadis, istiğfar nasıl? Günahlarga tövbe eteydi. Toyuz günahlarına Allah Teala sırap günahlar gafu etilsin deyip sıraydı. İrte bilen 100 mertebe, kiş 100 mertebe. Bu minimum to, što bizge kelgen anardan. Biz onu işley alabız mı? Bu peygamberimiz günahsız. İrte, kıyaş namazdan sıntıramızda, kıyaş çıkkança 100 mertebe estağfirullah. 5 minut vakit gerek, 5. Kiş, kıyaş, batkaş, ikindi namazdansın, 100 mertebe estağfirullah. Tağın bir 5 minut vakit. Küp mü? Yok. Ama biz onu işley almayız. Peygamberimiz onu işleydi. Şakurayında biz onu işlemesek de, ol sünnet, işlemesek de, günahı yok, işlemesek. Prosta onu işlesek, eğer de şulay bulsak, gadigina 100 mertebe tezbih bile, 99 mertebe tezbih bile uzasın, estağfirullah. Все, уже sin kındelik yine uzdun. Elhamdülillah. Allah subhanahu ve teala inne barabızga da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını öğrenip, onun isimlerini öğrenip, özümüzge ezme küpme biraz kullanıp, özümüzün tırmışımızda Allah subhanahu ve teala barabızga da hayırlı, bereket tırmışlar verip, inşallah dinde kalıp, namaz meştahillerinden bulup, şuşu kılgan izgilikler, ibadetler, dünyada da, ahirette de onun savabın, onun iyiligini körge Allah teala barabızga da nasip etseydi inşallah. Amin. Allah razı olsun. Qadim Hazret Mevlid qasidelerini başkardı, dualar kıldı. Mütemli, tüşemli varaz buldu. İyi, Risale-i Körne'yinde Arap kitaplarını okup, onlardan tercüme kılıp, bizlerge jitkiriyor. O indi aytırı gerek alıq derece, rahmet, Dristan de Resulümüzün isimleri küp, bir katı küp. Nişik kenesek de ders olur. Ama lakin küp isim bilen yine mataşu bizge tiyiştiğidir. Biz indi onun sünnetine muvaffak yaşayışırga tiyiştiz. Hem indi men İmran suresinin 31. ayetinde Allah Teala ite eğer de siz de Allah Teala'nı siyer bulsağız mina iyerigiz değil. Mina iyeriz degen dersege aytayın da benim sünnetimni boshqarig'iz dey. Ana o'tagiz, sünnetlerini bitirsin o'tagiz dey. Mana shulay kilogiz rahmat kilolari bo'lsin. Shu kilo sabab bo'lsa bizning gunohlarimizni yarilqasin. Bismillahirrahmanirrahim. ما كان محمد أبا أحد من رجالك ولكن رسول الله ختم النبيين فكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وإمام المكة والمدينة والحرم وترجمان لسان السلف والكرم وعلم الإنسان ما لم يعلم أصله نور ونسله آدم بعث بحر وقلحه مقدم اسمه الشريف مكتوبا على اللوح المحفوظ بياقوت الجوهر والقلم اسمه الشريف مدفون في المدينة المنورة والحرم فتوبى لمن رآه وتبعه ولمن أسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
ثواب ختم كلام بالروح سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وبأرواح آله الكرام وبشهر الكرام وبروح جميع المقدس الأنبياء والأولياء والأتقياء والشهداء والصلحاء والزهاد خصوصا على أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا وأساتذتنا وأولادنا وقرابنا وعلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورقضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر. Мәүлид кичәсе әзерләнгән мул табын артында дәвам итте. على طه رسول الله صلاة الله 18 октябрь Карлы авылы мәхәллә картлары тарихи вакыйгада катнашты. Милли кыйммәтләрне өйрәнү үзәге җитәкчесе Фәим Әхмәтҗанов тәкъдиме белән Карлы авылының мәчеткә йөрүче мәхәллә бабайлары авыл зираты эчендә урнашкан элеккеге бина белән таныштылар. Килүчеләр бу бина турында белемнәре белән фикер алышты. Шулай ук район имам мөхтәсибебез Илмир хәзрәт Хәсанов, Хаҗилар мәчете имамы Фәим хәзрәт Сөлейманов та фикерләре белән уртаклаштылар. Җыелыш Фәим Әхмәтҗанов чыгышы белән тамамланды. Хәерле көн. Ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле Илмир хәзрәт, Данис әфәнде, хөрмәтле авылдашлар, бер күптәннән эчемдә үземнең эчемдә җыелып йөргән шушы фикерләрем белән Илмир хәзрәт белән, Шамил хәзрәт белән уртаклаштым. Бер көнне үзебезнең мәктәпнең, үзебез укыган Буа районында Вакитов мәктәбенең 100 еллыгы булды, шунда кайтканда шушы хисләрне Илмир хәзрәт белән уртаклашкан идем. Аллаһына рәхмәт яусын Илмир хәзрәт сезгә. Менә шундый зурлап күтәреп алдыгыз. Минем үземә дә шундый ничектер бер рәхәт булды. Һәм безнең авыл өчен бик әһәмиятле булган, безнең авылның шушы динилеге өчен, безнең авыл халкының, муллаларының, имамнарының тырышлыклары югалмасын иде дигән бер фикер белән без монда хәзер килдек инде. Минем өчен хәтердә калган кичкенәдән, мин ул вакытта 79-да туган, 89-да минем бабаем вафат булды. Минем бабаем вафат булды. Илә намазына тәһарәт алып җиргән вакытта вафат иткән иде. Кымганнарын, чүпрәкләрен шунда куйган килер. Миңа 10 яшь булган инде анда, шушынарга кадәр мин үземнең хәтеремдә калган кичатна көнне четверг. Бабай менә шушында алып киләдер мин. Менә шушыннан ишектән керәдер, бусында ачадыр, һәм әнә шундагы эштәге бүлмәне җыештырадыр. Мин аның нарасыны аңладым, нәрсә өчен җыештырылган. Кичатна көнне, четверг көнне мин мәктәптән кайткан булганмын инде ул вакытта. Әмма җомга көнне без монда килгәнебез юк, мин аны хәтерләмим. Но бабайның менә шушында алып килеп, кичатна көнне алып килеп җыештырганын хәтерлим. Анда бу бар иде, идән такта җәелгән иде җиргә. И анда кичкенә коверлар бар иде, тегелгән. Ниткән нәрсә ул? Тугыган. Менә шул коверларны кагып итеп, тәрәзә, ана шунда тәрәз бар, шул тәрәзә төбендәге чыбыннарны җыеп Кис тартадыр. Мин шунда буталып йөргәнмендер инде. Ну нәрсәсе кызык, менә шушы бу безнең инде сарай кебек әйбер. Монда беренче яктан керәсең, неләр тора, кирәкләр тора. Икенче өлеше бар иде аның. Ул хәзер инде бераз мәсәлән, икенче өлешендә җаназалар торадыр. Шуның дальше артка киткәч, һәм менә бу кырыйдан ишектән кергәч, анда бар кичкенә генә намаз бүлмәсе бар иде. Намаз мәчет булыптыр. Әлкилерак кешеләрнең хәтердәдер. Бу мин сезгә үземнең теге хатирәләрем белән уртаклашам. Алла бирсә сез дә истәрсез. Менә шушы урынны ниндидер бер барыбер билгеләп, бу безнең халык өчен, безнең авылыбыз өчен билгеле бер хикмәтле бер диннең тагын яңадан башланып китүенең беренче нигезләре. Беренче нигез. Шулай монда кайтыштай мөрәҗәгать белән кергән иде. Шу вопроста күтәреп
biz de İlmir Hazret bilen de sileştik de, o bizne de küteredi, şu vaprosta de. No metem, pandı çakta metem oradan karik, bizden avludan çıkan babaylar. En birinci jirgen kişiler var metem, onlardan bizden bitinde benim yüzümden hatırımdan tozuk. Gayet namazlarına kelgen çaklar buldu bunda. Şolar gana istek algan. Bik salkınlarda işke kirelleri, yazga tavan biz ziriydir egendi bunda. Neler koyup, brezitler jayıp, şunda oturadır. Şoň bilen bu sözünü kutlap çıksak heybet bular ýa. No, allarga sözünü berip, alardan polностью ýagşytyp, sületip, şup istoriýaga kirip kalırlyk bolsun edim. Kazakistan kelimesiyim, şunda şükürler ne fikirleri, onun çayında biz bunlar kışkınlar şunda okuşturga da falık tegi jartlarımızda. Anlar şimdi biz kışkını küçük jartlarda okuduk, gayet namazlarım. Cumhur namazını kışkını mehim cemalet tizvasında okuyları, bu bir müçahat egin azbayı, cumhur kortasında zireye, onda kortanın küpderi alma bir 6 yıl şunda miler, geri abiler, nagmet abiler zirgeninde, bizim orada men bilgende indi, kıçan babayı, anasının İsmail abi buldu, ondan Nizam abi, Nurali abi, Amger abiler buldu. Bunda nerede bitirgende. Onlar sen gayetlerin kışkını biz nede okuy, jartlarda bölünüp ikige. Başta mani temeli Abdullah abi, Mulastin Abdullah'sı, İmatin Abdullah abiler jartında okuy, onlar sen de brigadir buldu, partiye kirdi nitkahre. Onlar küçük Hamidullah Ravil abiler de okuduk. Orta oranlar indi, mani Galimov Ravil abiler de okuylar ya. Orta oranlar Ahmedullin Kabul abiler jartında okuylar kışkını. Jaykenen jaylap, jayga çıkpa jaylap, mani şunda ziratsında çilemde okuy. Busan bu teres zirat değil, bana yanında mortalığı yartta, anda el çiremi kulak basmanı, bana şunda salva içinde, anda kışkında, gelecekler sığınma başlar, korklarımında kireyini biz şunda namazlar jayıp şunda tuşta okuydurak. Hazır indi Allah'ın rahmeti canım, bana vargızga da, ağlaşlarga bitinisine, şu meşler salındı, ağlaşlar da buluştu, onların hükümet temani, Gorbaç'ın içi zamanlaşarı da dinge ol irik bildi. Balıkçılar da bunu balıkçılar da Cengiroy barışında elek bitinde zeginen bizim orada medrese buldu. Hani hazırki mescid orunlardan mescidi yedik de bize iki mescidi bir şimdi hazırki kılı burunda hepsi teki cemik mescidi tekisi. Onun şunda candan medrese bulan bizim orada Nurgali abiler, Nizam abiler burada medrese bitirgen kişiler yani. Geri abiler de onlar gerçek bulganlar. 26 yılda bitken medreselerini yapkanlar. Onlar varsa da bizim orada teki okuman niler bulmadı. Bizim okuyan kişiler vardı. Dinin yolunda. Cengiz abi'nin aynı aktif bulan yüzünde atası mı yani üzerinden rengen kalanlar varsa medrese bitirgen korkarıydı. Cengiz abi'nin Nurgali Baba öğretti. Nurgali Baba da Nizam abi camda da çarptı. Hayır. Nurgali Baba. Bunda şulay kaldıran bunda bitindelik kalkız Ceyken'in bunda böyle kulak basmanı. Ceyken'in kalkız bundan piçen çobayı. Bunda kabirlikler yok edemiyor. Kabirlikler yok edemiyor. Kabirlikler var ya. Kabirlik üstünden çobalar hepsi. Onlar senin kırıyı tutulmam bulan, konağına kozulgan bulan. Bizim avulda bir siyatil gazetine bir soğuştan kaç kulsuz gazetine terapi filmi, İrgabinin atası. Ol kırıyın tırıp aldırgan ziratla tutarga jarman bitinde. Ol alma başlar o tutkan zirat istene. Hazır teginler rakumga jaskeş, men alma bakşasın tuttum degen. Vay tırıkla kirip jirgen bitindelik tutmam bulaş. Panorama nivlet tutkanları. Cis plastinkalar, o snared neyine kisi olan ile, şimdi zan tişikle cis plastinkalar var kenara. Hiç Çernobil'danları. Ol elek mında olma bakşası kibik tecirdi. Elim biz vakıtta mı? Muratımız, Geri abiydi, merhum olmaz maktavuz bizim abiyin Emelcan abiler, bizim kulalar mesele, bir katı tıraş işi, şuşu ziratlarda bir katı işin köp koydu, Doğan canlıydı, bir de ağız halkılar atayı, emin üzümde eti bile şuşunda, Özbekistan'dan kayıttım konakka, ahırda tabi 82'de yılda şuşunda oturup namaz okudu gibi birge, indi eti ülgenge, 22 yıl merhum, kurumlu maktavuzsun. Mana şoldan beri men de yaş hatırlayım. Anlar eski mescitte mana şunda meclisler uzdurdular, şunda çay içerge konak bulurga to'g'ri keldi. Hem xalqlara sizga rahmat bu vaprosu ko'targaningiz uchun. Bu ishlarni shulay sizga tag'in bir qat mana tashrif olindi ekan. Şu medreseni de kararda buluşuruz, siz aktivni buldursuz, balaları şurada okutası, voleybol oynasınlar, bilimge tartılsınlar. Şimdiden de görünmüyor, canına gayet geçiyor isimleri. Bu eski meşhur. Bu ne ağaç meşhur. Bu ağaç da eski meşhur. No, tege dataların. 13. yılga gazet. Bu yanıdır öyle. 19.
19 елгі бұл яңа? 19 жылғы бұл енді салынған мандарасын көтереді. Көптенге жетті. Бұл 90 жылынан етілді. Менің баба 89-да уже. 90-ны папырасты парылған дейін. Лестничество деді. Кімді кедеді? Yok. Bu kolxozun upravleniye. Мен қазір Яслы болып істеді, оланда мен Манарға біз енді 91-лерде тұтындық, мына бұл жерлерде дини ішлерде харекетлер, сол есептен келіп шектік Карлығада жама. Мына сында фирмер конторы бар еді, көя мұшыл түйреді. Мәктеп артында. Мына сында көяды. Неге Алланың рахметіне болсын бухгалтер егіз. Анда да бухгалтер еді ол, учетчик бабай тұрайды. Кемелесіне? Рәштабы. Бұлдан да еді. Олар бізге ұрынларды берейді. Алланың рахметіне көмітлерді сында малалар, қазлар бір кету келіп ұқытайды сында. Мына неде Алланың рахметі сол жылларға тұры келдік бізде, әлхамдülillah Карлығда. Мен шыннан енді? Мен шоның жеміші. Жына башлап бердік Алланың рахметі. Тұтмаштар рахметі жерлері. Солай келіп, мұнда бик қызы кеді, сипханалла. Ұқытырған керек. Ұқыттың екен. Анар бірінші елдан жемесі бұланы. Жемесі бұланы. Соның için Allah razı болсын. Кәм әзізден де, кәм өзден иншалла. Ден өткенердің рухлар сақ болсын. Келді екен де. Bir дұға қылдық, алхамдülillah. Барыңызда исәнлік саулық иншалла. Қазіргі вақытта битінде политический біраз саяси ситуация, мынды ситуация, міне біздің яшьләрнең ниндер бір зағифлік үзебезнең ватаныбызга карата, үзебезнең җирлегебезгә карата бір көчсезлек бар, слабость бар, мәхәббәт Алла юк, безнең элекке бабайларның кебек. Ни өчен дигәндә, чөнки менә элекке бабайлар безнең битне шул динне саклап өчен менә без басып торабыз. Кемнең башына хәзер килә ала яшьләрне менә бу кашандыр мәчет булган икәнлеген. Ул бит беренче мәчет санала дип сәктә була инде хәзер шу карлы калган дип әйтәм инде шушы нидә. Ә менә шунда алар инде тырышып маскировкалар ясап, менә шунда мәчетләр җимга укылсын, гаитләр укылсын, урамда менә әле берсез сорау бирә, ничек зиратталар укыганнар җимгаларына, ничек алар битнанда каберләрнеләр. Менә минемчә инде мин теге беразна информация булган ниемнән Шыгып әйтәм, бу зират булгандыр бір неприкасаемый дини зона булгандыр инде аларның. То есть монда алар гаитләр, җимгалар укылган вакытта кемдер анда килеп, зиратта да аны эшләмәскә дип тыймаганнардыр инде аны, скорее всего. Шуңа күрә инде алар саклап, нитеп, менә монда йортлар бит зря гына именно монда, каядыр башка җирдә кирдә түгел, ә именно шул зират тирәсендә намаз укытырган йортлар, намаз укытырган урыннар барлыкка килгән вакытта. Шуңа күрә инде без яшьләргә дә без бір киңәш, бір напутствие яздырып алырбыз әле иншалла. Менә шушы яшьләр, әгәр дә тарихны белмәсәләр, ничек бабайлар безнең динебезне саклаган. Бер кирип, карап, күреп сөйгәндә менә. Нәләр барсы да менә элеккеге хәле. Шуннан килер дип. Юк. Бу монда кирип карасаң, монда агач, монда кирәкләр иде. Иң беренче кирәкләр шунда торады. Менә монда бер ишек бар иде. Бу ишек картымаланган. Анда икенче бер өлеше бар иде аны. Ул менә монда тагын бер җаназалар торадыр иде. Безнең фейл җаназа тигендә кирәкләр үзләргә тора юк. Шунда торадыр. Идәнләр калды бу электә калганда иде. Бу элеккеге идәнне. Менә бу одеяллар да монда торадыр иде. Аларны җәяләр иде идәнгә җиргә. Менә шунда. Шунда гайны шунда укый. Бу үзе нәрсә белән? Бу агач түгел бит, бу нәрсә? Шлак что ли бу? Калын. Такта ул не? Таштар шибер белән тышлаган. Мин хәтерлим, менә бу нидә чебеннәр җыйладыр иде. Тәрәзә төбенә. Бабай белән килеп чатна көнне. Шушында бер чист тартып куядыр иде. Мин аны хәзергә аңлыйм, ул итне чатна көнне килеп җимга көнне әзерләп киткән кичтән. İkinci günne tege kilgen халыкка чиста, пөхтә, мотор булсын өчен. Менә шушыларның барсында бер истәлек булып калдырасы килгән иде. Менә рәхмәт. على طه رسول الله صلاة الله 26-27 октябрь Qozon qalabızda Müslüman oku yurtlары укытучыларының Бүтән Россия форумы узды. Анда буа мөхтәсибәтеннән дә делегация катнашты. Форум бик матур бинада Корстында үтте. Хөрмәтле укытучылар алдында дәрәҗәле, тәҗрибәле галимнәр, җитәкчеләр, мөхтәсибләр, имамнар чыгыш ясады.
Үзләренең халык өчен кылган бәхәсез эшләре белән таныштырып үттеләр. Һәм бу нәтиҗәләргә ирешү серләрен ачтылар. Форум файдалы булды. Һәр килгән делегация үзенә нинди дә булса яңалык ишетеп, киләчәккә югары максатлар куеп кайтып киткәндер мөгаен. Бу бөтен Россия күләмендә үткән форум өчен оештыручыларга һәм ярдәм итүчеләргә меңнән-мең рәхмәтләребезне белдерәбез. على طه رسول الله صلاة الله 28 октябрь Илмир хәзрәт Ульян шәһәренә Рафаэль Әмин улы Назметдинов мәхәлләсенә эшлекле сәфәр кылды. Әшһәдү ан ла илаһа иллаллах. Бүгін күндә бездә иң якын достыбыз Буа мөхтәсибәте безнең академияны уже 1 ел монда бетергәнгә тиң. 3 ел тамамлап академияны бетергән Илмир хәзрәт да бездә Кунакта ул бүген җоманы үткәрәчәк Алла Тәгалә һәм тоже Буаныка Равил хәзрәт ул бүген быел бетерә академияны тоже Болгырныкы менә ул бик шатлык. Бер районда 2 академик ул бик яхшы нәрсә менә шуңа күрә вот бездә дә кешеләребез бар хәзер Аллага шөкер. Адан соң инде безнең монда Шамил хәзрәт менә күптән тегелгәнә бик зур мотор гына мәчет салдыручы бик активный безнең Буаның егетесе. Менә анага бик зур рәхмәт. Бөтенчеккә газеталарга, ниләргә, журналларга язып торучы. Шундый безнең егетебез. Барчабызга да Алланың рәхмәте, исәнлеге җыма белән хәзрәт сезгә. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allah subhanahu wa ta'ala şuşa günlerimizni, ushbu mezgillarimizni, saatlarimizni mübarek kılsaydı. Allah subhanahu wa ta'ala bizga Qur'onni alhamdulillah berdi, bo'lak etirib berdi. Agar da Qur'onning ma'nosini qarasak, bir-ikki nilarni misol keltirib qanachiram. Mana bu Qur'onda Allah subhanahu wa ta'ala va vassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Mana aytildi, jimga oldindan ata-ana bo'lgan haqi, ata-onaga nishib biz balalar bo'lirga tiyish. Mana shu Qur'onda Allah subhanahu wa ta'ala shulay qay bir oyatlar qabatlana yoki ikkilata yoki ma'nosi qabatlana. Bir necha suralarda ma'nosi bir bo'lirga mumkin. Но она Аллах Та'ala esga tushiradi. Некоторые аяты, они повторяются в одной суре, в другой суре, дальше, когда Коран заучивают наизусть. Много, когда учишь Корана, начинаешь путаться. Аят прочитал, и в другой, уже в голову лезет из другой суры продолжение. А ты в этой суре. Ульянда дебетебез. Ульян уртасында шундай мөмкинлекләр. Монда условия созданы. Шундай условия созданы. Монда, скажем, ученые, хафизлар, Коран укыталар. Сегодня мы без 30 ел элек кенә карагыз әле минемдә алык эшләр, безгә уйлакмады, алык эшләр. 30 ел элек об этом мы могли мечтать 30 лет тому. Хыялга килмәгән нәрсәләр. Уйлап кына карагыз. Менә шушында мәчет була дип. Менә шушында бөтен шартлар тудырыла дип. Коран укыталар, бесплатно. Ашаталар, эшертәләр, чәйме, хит кун монда. Бөтен условиялар. Вот уйлап кына карагыз. Mana şuşular barысы да ясалган Алла ризалыгы өчен дин күтәрелсен дип. Менә уйлап карагыз, шуңа күрә инде Алла субханаху ва тааля җиңеллек бирсен. Менә шуларны оештыручыларга, укытучыларга, хәзрәтләребезгә, алхамдулилlah, менә шушы булганның кадерен белеп яшәргә барыбызга да Аллаһ Таala насыйп итсен. Ва кулу каули һаза ва астагфиру лакум вассаляму. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر الله على طه رسول الله صلاة الله 30 октябрь шәһәребезнең Госман мәчетендә район күләм дуга бәйгесе булып узды. Бәйгедә катнашырга буа мөхтәсибәте мәчетләреннән 50-гә якын бала килде. Шараны мәдрәсә мөгаллиме Ильяс хәзрәт Сабиров Коръән уку белән башлап җибәрде. والحمد لله رب العالمين
İzgi tağlarında Rabbim Allah. Özünün yurtuna jıyıldık Rabbim. Şoşu dua kulu beygelerine ya Rabbil Alemin. Rabbim Allah bizge özünün hayırlı jingiliklerini nasip kılsan edi. İmam Muhtasip İlmir Hazret Hasanov sabilarga uңышлар tiledi. Hürmetli hazretler, ata-analары, balalar, şakirtler, biz bugün şunday matur beygi uyuşturga bulduk. Ul beygi benim dıgam degen beygi indi ul bugüngine beygi, dıga ul sizin yüreklerinde уже sinip kala. Ul dıgаны siz gün sayın anlasın inşallah okursuz. Dua beygisində balalarının шығышын бәяләү өчен районның аксакаллар рәисе, Килдурас авылы имам хатибы Кадим хәзрәт Мөбәрәкшин, Түбән Наратбаш авылы имамы Рөстәм хәзрәт Баһаутдинов, Бикмурас авылы имамы Илдус хәзрәт Асадуллин билгеләнде. Шәкертләрнең кием ягыннан бәяләү өчен Марат әфәнде Хайбуллин куелды. Теркәлү узгач, нәни шәкертләр үзләре ирәнеп килгән дугаларны чиратлап сөйли барды. Бәйге ахырында урыннар билгеләнде. Birinci урынны Валиуллина Илүзә белән Игамбердиев Ибрахим яуладылар. Икенче урынны Гайнуллин Тауфик белән Файзуллина Камилә алдылар. Өченче урынны Хайбуллина Симбел, Хисамеддинов Ислам һәм Шакуров Камил бүлделәр. Матур кием номинациясендә Исхакова Адилә җиңде. Иң яшь катнашучылар Камараддинова Азалия, Хайбуллина Мәликә булды. Бүлек алмаған барыңызда келесіз ме кіртіңіне? Шулай бұлчы бола. Кім бүлек алмаған, мында келеміз. Мені шында кіртіңіне. Җиңүчеләргә Мөхтәсибәт тарафыннан акчалата бүләк һәм мактау кагазлары. Госман мәчете исеменнән барлык катнашкан шәкертләргә бүләкләр тапшырылды. Оештыручыларга, Илмир хәзрәткә, бәя биреп утыручы имамнарга, Госман мәхәлләсе имамы Илсур хәзрәткә һәм аның дус гаиләсенә, район һәм авыл имамнарына Мөхтәсибәт исеменнән зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Дуа бәйгесе дәвамлы булсын. على طه رسول الله صلاة الله. Эфирыбыз шуның белән ахырына якынлашты. Студияда сезнең белән мин Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, хөрмәтле дин кардәшләрем. Салатуллах, саламуллах, аля таха расулилlah. Салатуллах, саламуллах, аля ясин хабибилlah.